Ka dorbar ki wahekur rejaintia hakakat sautrik rompang kalapun long ka jingalang banyakran halor ka jingpen banane notification palapun mi daka Jaintia Hills Autonomous District Council JHADC halor ka jing itho ikikur banyo sernat Shiru tribe. Haka ni ka jingalang ka balawannya shimbenta ki President ki General Secretary ki nongkit kam jong ki sengkur bapero per la penong ha community hall katpep palejwai. Hadian ka jingalang habakran syakilat patai kubor u President ka dorbar ki wahekur Rejaintia umakro el pariat ula pentep bahaka jingalang la thawi ka drafting committee na kabentaban bu jingtho halor ki jatkur bashim jat nakakmi. Ula pentep ru bahaka ni ka drafting committee la thong yau Dr. Pervision Nongtadu kum chairman u elat suting secretary. Nong rim kawa sinyau kia ki heto wa kats council dapat mi kani kisingi dadap ya ka notification kawa timet ya ki kur nei bentaw yo iti kerdan kam shil tribe ta kani ka yalang yo man ne man ka chongchet ai jui por la ka yi chim benta ni ki be kur ki babon da am kani ka jingkali kawa hayato kani ka jingpen mi na ka secretary yo ka JHDC ka jingkali kawa kani ka kur ko temet to kiki kur ne ti da mat halor kani emi ka jingya umdom mila tangwa him ka rai to wa pedang hika e ro e chief CM chief executive members ma thombor chiwat wa ka executive committee ki ang o secretary he to wada ben gi pun mi ya kani ka jing tho ta hejui por la da e ka rai la wa nagani ka jingya chamo pun mani the form me ya ka drafting committee haka wagani ka drafting committee ka bo pelaya ka da u Dr. Pervision Nongtadu o manu president yang ka kur Nongtadu u manu chairman wa u secretary hini ta u ma elad suting wini ki khandro wa he ki dam nang ba yang kur suting wa ki witawan ki members kani ka drafting committee haka wa ka jing ang note ki yang i ta yo pelai ba ya isin char gi kur tau thoi ki jingmut yong ki kur ki bachim ye ka jai kan jana ka bai nete wan ki ba kur haita wa ka bor yong ka kur waro te longba ki ni ka drafting committee wan wo ipor ka le banai te ka wan yo e ko ye ka ni ka jingtho den the final na ka st committee yo e che ka council hay wa ka council on yo pun man an ka longba ka schedule ki kandon yong ka pamde bon ka india ta kata to ka bentang ka kongsan bhanne ka wada yo ya kalam ta sagawin ka bentan heto wagani wa niliang nyong gani ka drafting committee da bo iga jingkan tu karpat ya baro ki sankur ki emergentia namo ki sankur ki mi na jantia ki mskiwitawan ki district na mskiwitawan ki jalla ki hemi ka jai kenjana ka bai wa utho no ki ya ka history na ka param wa kaman wa ka kur ki yong ki sdanga wa kayi ki kur gi yato gi dam nei te wan manda yo ka ga ning history yang kur jar ki kur nei liang yong ka ni ka drafting committee chro ga dorbar gi be kur regentia yo pen psia ni ha ka council lomba ka executive do bo ga jingkar pat yo timmet ya ki san kur waro ya ta ka wa win ka kaman gu ya ta kho re to ai to ga ni ka registration kat kaman ka te gi san kur gi bon to register ki ha ka society registration act kawaman ka an ka timet ka sarkar India kiwan ki kanhon kiwan ki san ki mar India ta heta wagani i kam ki sankur ki wa am go sanchar ki kur ka jat ka hirum naga bai ta chami wa wa ila da hab langi kam ki tai ki san ki bonjat nei ti da am ka jing snyau khia wa ila umani kamte kamtam la wa i mani ki nok sanchar ko pon mani ka jaj bru ka ni jala me galia tada me ka rai ni wa langba ga ni daw tho i chika council yang ga JHDC yo temmen na kat kam ga an yang ga schedule khnang wa yo lai we ta kho wi gi an yang ga ri india ga wa ta man dalai lang i kam ga ni ta man em ga jingmai i wa ta ki kur em ki wi ta hai sanchar hai kam daloi hi kam ki ilaka ni kamera em gi koran gi em gi khandau em gi thau gi bhau gi yong ki
Dan tidak yo blaj utakho ye kita ki khajana ke bonjan. Te yaman ko kajing temen ila kam ki senchar tre malom. Te dabo i kajing tho hajo ipor le kajing karpat ila boy wan sa sarkar Meghalaya le. Ya pun psia aga gajat khnang wa sarkar jalla ge ila yo temen na ko ye kan kasingkor. Takate tamad government of India la lengba ki an ki yongka khamtam kat ni de yoi ba to sarkar India tapai khmat bha ko chi ik tri malom ne banta wo em ga ta ko roi ka par ko yada ya ga riti ki dustur ki yongi ta gini to ki banta ki wo kongsan ki wo lei ta karmani wa lengban ni ka dorbar ko wan ko to luti ka tu chapran ha ka ki witawan ki senkur ki wampu ma ye ti kurja yongki chags council ba yulti hakini isngi wan summit lai li tho na ba ye jo ipor la kisan kuryo manno ki embor ha kasanchar khada khamta muskem ikuri jaj nagabai wato wa ka way tiblot ibaro I kisan kur na kiskur giwan ka jaj yung gabai da mani wa kerpang tam ha kar parthai baro uila ni tidak kwa open scam mo yada ini baro hayato wa gani notification ga way na ka secretary yung JHDC iniliang ga dorbar ga kur ko manne da priang ye tu kuchithi ko bela yo CM matham kamju ist committee mata wa kajing sedang de ta lengba kini ki aspa so ha so tu lagi kur ki wada temmen ta karman ni katuan segitai ki vompu empsia ki dang artatin ne ki wada dep aging thola wa daupsia mata hadin wada dep empsia waro ki kur ki em ha na nerjentia na mag em na ini ki em sabar la takila hadin na ituan ya opsia gi deb yo manon go daga anya warok gi kor kata to kajing yoluti gi dewe kare lang ina ka dorbar gi kor shiruk wa kat council na CM yang gani isi ko kane hayato ga banta yang gani drafting committee wada chna da form da sanyi kan ni wato wa ko ayu bo renti na ya ka banta yang kor ko wa chim jaj na gabai kadaw to ko ayu pun scam na to wa em ga kajing ya kalam ya khana chiyaw jahan bagate ka chimkur to kulmar ko ba em gitek behim kur no pa em gihim kur no chunrang tan rai hai kat ka man na dorbar ki be kur rijaintia to ikuri jaj wani na ka bai wakha to pun skemiyete ta ka gani drafting committee utho yelli no ga yeni devo pulya nei te wan ge banta yang wahe kur wato ilah gani chami kat kam kashil tribe certificate niliang gaga sarkar India da onggol ang baki online registration kawa lada poy gitu go yo kurim lakhar na yo kurim khala je lada pan ki ya kishil tribe ya ki khon ki yoki tamat mkam ya ka NOC na ka jingtho na ki wa yong ka kur wa pediang na pediang ki na tidak mat helor gani kawa i gani drafting committee ka banta wo tho hay to gani dem ten yo man an ko ba council wa government of India la u ega shul tribe to do ya ki tai don hi ko determine na ka council kita ta uksim jai na gabay